Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilayo. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Singayiphuthi le ndaba manje njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethile lona-ke namhlanje laphana-ke ithi-ke uPresident-ke weqembu-ke laphana-ke leCOSATU usegadle kwazwela-ke laphana-ke ku-ANC ngokungena-ke ku-GNU nabelungu-ke waveza-ke nokuningi impela-ke okungaziwa, kodwa-ke angifuni ukuthi-ke mina-ke wezwa ngami kuphela nje into nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Ngicela lapha uma usuzwile-ke le vidiyo lena ungene ama-comment section for usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Ucindezele ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ke as a COSATU leader and ithela noba kuphi na comrade Mtuka ngicela uxolo that my comrade Theba comrade Mtuka nani ma comrade sixolele into yokuba sibe kuleme kwinye ngenxaba soyika isiqo esinye eSouth Africa. Anditshilo napha kula meeting eyenzi ngeweekend intoba xa kude siyongena kwinto okuthiwa i-GNU uthela ama-comrade i-National Executive Committee ANC as a collective ingabizi i-National General Council isixele uba yoyisiwe because i-ANC is a mass organization. Xa siluza i-majority of masses to vote for us under your leadership and a collective leadership izaloxela amaseba inoyisile asikwazanga wena sukani esitulweni kunikwa abanye abantu i-chance to take the movement forward. Comrade ngoba into eza kwenzeka ngoku uzawutaka idabi lo uthi ngoku ngobani abantu abalapha ku-ANC enye division ezayo ngobani abantu abalapha ku-ANC ngaphakathi abaxhasa i-GNU ngobani